no ni agikorirwo agigikua mwaka-ini wa 1996 ari muini nguthi wa nyimbo cioikaine na kimombo ta hip hop. Guku ni kwa Kameme TV na maya ni mohoro gitau ni njitagwo Mumbi wa Wanyoike na kemwathiriri na njira ya ciko etagwo Wangui wa Mwangi. Tukwambiriria na guthi kuria Nyandarua kuria ikinya ria thirikari ya kaunti ya Nyandarua ria guthamia itangi ria guikio giko tauni-ini ya Mairoinya nire tuthurite urugari muingi kuma kuria ikaria mwena uyu onjoria makiuga riu biacara itirarutika ni undu wa kihera kiuru kiria kirarekererio ni giko. Reke riu tunyitanire na mwandiki witu Francis Mwangi wa Wawira atumenyithie aikari marendekithia atia. Francis, nguhoka ni uranyamukira wega mwaroni waku? Makira ndiragikwa mukira wega kuma guko tauni-ini ya Mairoinya guko ari kaunti-ini ya Nyandarua na kwa ihinda riri muingi toguo urona hande ni kiara-ini kimwe kiria girikite guthamirio mwena uyu na muingi wa guku ni urakaritio nikio na njira nene. Hihi ngukorwo nginyitanira na ui makorwo magitutariria wega hihi kiara giki kiramahutia na njira iriku na hihi marenda ate no ambiririe na ritwa? Hama ritwa makwa njitagwo Mwangi wa Gathua na tukite ha turi arakaruta ikaria Mairoinya na nima tutiri akenu ni tondu kiara giki githamiirio haha ungirora haha ni mawira-ini mene na haria kirarutirwo kirari haria bara-ini hindi harakirwo kiraherio riu kiria gitumite tuke haha ni riri ungithikiriria muruki uria wi guku ona hatiraikarika undu ucio ungi ungirora no one ati hari ciana cia haha saruni-ini ici na hindi iria marathie ciana igakuruma igoka ikoya keki kuri nguie kuire yaikio hau gukora ni thina munene na ni no kirehe murimu na tariu muruki uria wi haha ri kuri na kolera kwina no irehere andu typhoid tutiri akenu na tariu ungirora ri ni turenda kuga undu turenda kwira thirikari ya Nyandarua twamihe thiko mugwanja yeherie kiara giki haha yakorwo eteheretie muingi ni tukuoya hinya moko-ini maitu. Thegio makirereke tukorwo tukinyitana no ngia ihwe no ukorwo gitutariria atiriri thina uria ungi wa sewage uhana ate guku? Ambiria na ritwa. Hama ritwa ringi njitagwo Elizabeth Muthoni. Uhoro wa sewage guku Mairoinya ndigwiciria he handu he drainage njega tondu tutete makari makanju ri tutiri undu ungi tuhotaga riu twarora ta tauni ya Nyahururu e mbere ithuĩ nĩ tũngĩũrio na ithuĩ tũririkanwo ihinda rĩrĩ nĩ ũndũ wa drainage. O rĩngĩ ndirona rĩu kũngĩtua kuura ta rĩu rĩ maĩ mathereraga hakuhĩ matũkore nduka. Thegio makiria ndigukorwo ngiongerera undu ona uriku ucio ni muingi wa guku Mairoinya makienda thina uyu ukorwo gitangikirwo. Reke njokie mwaro kuri we mwena wa studio kuma guku Mairoinya kaunti-ini ya Nyandarua ni na ni njitagwo Francis Mwangi wa Wawira. Gatho muno Francis Mwangi wa Wawira kuu ni Mairoinya gicigo kia ubunge kia Ndaragwa. Riu tuthie nginya Kirinyaga. Arugamiriri a bodi ya macani kuma kaunti-ini cia Kirinyaga, Embu na Meru ni matafanĩtie mũcemanio wa guthura ũrĩa ũkarugamirira bodi ĩno thĩinĩ wa wabici nene. Reke rĩu tunyitanĩre na mwandĩki witũ Wainaina wa Kĩaria tumenyithie maũndũ mangĩ marĩa meyumĩrĩtie mũcemanio-inĩ ũyũ. Wainaina, ngwihoka ni uranyamukira twire uria kurathie na mbere mwena ucio wa Kirinyaga. Athengi muno Mumbi wa Wanyoike no togwa iko gigitariria ni ati aya ni delegates kuma county ici ithatu na ndakiona ni makiongereka gukiri na county ingi ya Nyeri aria magikinyitie mwena uyu igwikorwo magigitabarira uria megukigayana utongoria wa bodi ino ya macani niyo T-board odumwe na KTD kuria makiguithanirie mwena-ini wegie T-board kana bodi iria tabaragira maundu megie macani megwikorwo magikirugamia Florence Katha kuma county ya Meru nake John Mithamo sana kuma kaunti ino ya Kirinyaga aikorwo agikirugamia ruhonge rwa macani ruo KTD no kwa ihinda riri reke nginyitane na hihi magiko magigitutariria gitumia gwikorwo magikiguithania na njira ino hihi na uguni uria arimi a macani gukiuma gitaro-ini giki megwikorwo magikiona kumana na urugamirio mweru. Florence gukendo gikwiriria ro haha na njira ya na ihenya gukendo gitutariria hihi kiria mukiguithanirie kaunti ici nya gwikorwo mugikinyitana mbaru na uguni uria gukiuma kuri nywe mwagicagurwo. Twetikaniria twe county ya Meru county, Embu, Kirinyaga and Nyeri county twetikaniria ati nitukurungamana na reforms ya majani oburea thirikari yugite na bakondura the representative wao wa T-board as the woman rep na kanda tumba kurutithania wira na arimbetu arimine batutumite kuma kuu
factory njietu nikenda tubarungamira ne batuthurire kobu no bokara bagituragia jiuria bakienda kumenya tukinyete ko na mauntu mao bura makwendelea na nilikuwa turonire it is important tumenyane twi delegates nikendo na rira tukae wakanya ni T-board kuga ura tukathura twibangite na wira wao kura withura wina raisi kobu nikitumyumde tugire bantu ba Meru bantumire kanda bagutirimana na Embu Kirugoya and Nyeri nikenda tu make agreement yemwe na tutikatwike tuina nkarari rira kithurano gigakinya yeah. Thank muno thaka gukida nawe ukigwete ciugo igire hihi gukirugamia andu ayere John Mithamo Susana kuma kaunti ya Kirinyaga na Florence Katha kuma kaunti ya Meru hihi ni uguni uriko arimi a macani gitaru-ini giki magikoro magikiamukira kuma aikoro ite ici igire ni cigwiko cikio ni andu maumite gitaru-ini giki ni wega muno ritwa mbitagwa John Njiro Kathangu murimi kuma kuria kaunti ya Embu ngirungamirira factory ya Rukuriri ta delegate tuyavana delegate ile cingi kuma Embu na twauka tunyitanire vamwe na delegate cia kuma Nyeri kuma Kirinyaga na Meru niguo tuge vamwe na tuge andu kuma Embu ni turanyita mbaru urio gukorwa akirungamirira bondi ya kindu gigwitwa ti reforms ya majani farie guru kwa team board mundu gwitwa wa Susana ni twese wa Susana akoretwe akirwira akia murimi wa majani na koguo tuona ke nwake ukivota kunyitithania andu akuma Mount Kenya tondu ni twese ni mundu taiguya na akoretwe ai thiini wa maundu de mama koguo twamenya akoretwe avetwe gitigigia team board ni twamenya andu a Mount Kenya na guku Mount Kenya ni twese ni tukora tugikuria manjani maria mega na koguo turenda andu wetu makore no makurungamirira koguo ni turauga tuwe to mundi ava ni twauga andu a Nyeri andu a Embu andu a Kirinyaga ni twanyitanira kuga ni twauka na mutumia ugwitwa Florence kuma Meru koguo kiria giatigara niguo tuve mundu wa Susana vinya twatigaria mundu murume tondu kurendekana athuri mundu murume omwe na mutumia omwe manjoini na wa Susana niguo tutongana na aria ingi na makora maumite mbari ingi ya Western na Nyanza haria twitaga West of the Rift Valley koguo mbari ino ni twauga wa Susana niketwe nake tucoke tunyite Florence Njara tucoke riu mundu kuma wa Embu na Nyeri tukore twevo turute muthuri omwe niguo marute wira vamwe na Susana wa Susana na mundu gwitwa ti Florence na nitugwitikia biashara yetu ya manjani director ara marathurirwe manyitana na delegate maundu makora mega ni wega muno murathimwe itara gicokia maro mwena wa studio gwenda sekendi 30 tunishoku kwenda ukihuthire higo gitwira kuri murimi wa macani agwikorwa agitanya kikuma kuri inywe undu wa mbere reke nyambe ndimenyithanie na njitagwo Francis Ndegwa Wanyaga na nyumite Nyeri County Chigati Factory ndi mucagure ta delegate na gitumi kiria gitumite tuke guku tondu delegate nio maracagura one among themselves nigetha akorwo ari board member riu kiria tureka ni uri andu a siasa metaga coalition tondu ndungikiruga mori wiki uri ona kuremwe na riu ni twaritie coalition ino twinayo haha ya Mount Kenya twina andu a Meru na andu a Meru ni tuiguanire megutuhe mutumia ugwitwo Florence Katha na tumusupport twina board member wa Kirinyaga witagwo John Mithamo wa Susana na nake niwe urathii kurwira giti gia chairman wa board ya Kenya KTDA ni turamuhe support riu ithuĩ na ithuĩ acio angĩ arume nĩ tũkwaria asante sana thengi muno Mumbi Wanyoike ni wakeigua macani makiri kaunti-ini ya Kirinyaga kuona ati ngwatanĩro ĩno ya kaunti ici nya kaunti ya Nyeri kaunti ya Kirinyaga kaunti ya Embu na kaunti ya Meru gwikorwo magigiuka hamwe hihi gukigeria makioe urugamiriri wa T-board undu umwe na KTDA hihi gaikorwo ari utheri mwega na kamwene ni gukiri arimi a macani kuma gitaru-ini giki kia Mount Kenya kuona ati aya othe maumite o gitaru-ini giki na ringi murimi wa macani gwikorwo agikigunika na njira nene gukiona ati atongoria magikinya na makioe wabici ni magikorwo magikirwirira maundu maria murimi wa macani agikoretwo agikienda magikorwo makihitukio na njira njega kuma kaunti-ini ya Kirinyaga Mohoro uri mwena waku wa studio Mumbi Wanyoike Gatho Wainaina wa Kiarie ni gukorwo giturehera riboti iyo igie urugamiriri wa KTDA
Tugithie na mbere kamiti ya bunge igie wĩigithia wa mũingĩ nĩ hĩndĩ ĩrathiĩ na mbere na gĩikaro kĩa gũthũrima ũhũthĩku wa kĩgĩna rũhonge-inĩ rwa KEMSA. Reke rĩu tũthiĩ ĩmwe kwa ĩmwe nginya cikaro-inĩ cia bunge kũrĩa gĩikaro gĩkĩ kĩrahanĩka. The details that you have indicated that we have this product or anything else. Would you agree with me, Gideon? Would you agree with me that the way this is, someone was communicating with KEMSA and you were informed, now start taking the sample. Let me tell you now how this is. And I'm not even doing this based on assumptions. I'm doing this based on evidence that is in front of us. What has happened is very simple. You are told go and deliver these samples. Is that the case? You are told go and deliver these samples. I asked you, you said you were just told go and deliver them to the person at procurement. You don't know who it is, but you said it's a lady. So you go and deliver this sample. But then there's an email here, and it's the only first official communication. I asked you whether there is a sample receipt voucher. You said no, but you signed. Am I right? Yes. Okay. Now, in the process of you signing that, and you cannot remember the dates of anything. Am I right as well? The dates you can get them. Okay. Now, but the first point of communication. Date is sometimes before 25th March. It must have been before 25th because the first communication, official communication that we have is on 25th, isn't it? Yes. Yes. Am I right? Yes. Okay. Now, let's even go through everything else. Was a due diligence done on this company? I think that is for KEMSA chair to know. Now, I'm asking you. I'm not aware. You're not aware whether due diligence was done or anything? Yes. This is a company that you're going to negotiate business worth 180 million. Okay. You're not aware whether due diligence was done? I assume they should have done the due diligence for them to allow us to proceed with them. Okay. For a company that is based out of the country, how long would you assume due diligence would take? I don't know the process of due diligence, so I can't answer. All right. So, Chair, I think the witness before us is a bit hostile, and I want to chair that he should understand that. Tugukorwo tugĩkũrehera ndereti ĩyo kana gũthũrimwo kwa andũ acio nĩ gũkoretwo gũkĩrĩ na thigithigi nyingĩ ũrĩa ũhũthĩri wa kĩgĩna kĩa rũhonge rwa KEMSA rũkoretwo rũgĩthiĩ na mbere. Arĩ mũthĩ wa gũkũngũĩra mũthenya wa mwana wa Afrika, ciĩko cia ciana kũnyamario na thĩinĩ mũno wa kaunti ya Embu cirerĩkana kuongerereka na gĩkĩro kĩnene, aciari makĩoroterio njara. Reke rĩu tũnyitanĩre na mwandĩki witũ Dennis Fundi ũrĩa ũraranĩria na anyiti itemi rũhonge-inĩ rwa kũramata ciana atũmenyithie ndeto ici makĩria. Dennis Fundi, mwarono waku. Nĩ wega mũno, nĩ wega kuga tũrauka imwe kwa imwe twĩ University ya Embu varia kwĩna mũcemanio wa kũarĩrĩria ũrĩa andũ makũramata mwana mu Afrika. Ikĩririkanagwo thĩinĩ wa kaunti ya Embu, ciĩko cia kunanga ivoto cia ciana nĩ ikoretwo ciongererekete na gĩkĩro kĩnene. Na kavinda gaka nĩ na abitha mũnene ũrĩa ũrũgamĩrĩrĩte kaunti ya Embu na kũramata maũndũ megiĩ ciana. Nĩ ngwenda tũgwatanĩre nake atwĩre ni kesi ta cigana magwatĩte cia ciana iria ivoto cia ciana ciunangĩtwe. Tukianzia kwa majina yako, je, ni watoto ni idadi gani ama ngapi ya kesi ambazo mmepata za watoto kudhulumiwa? Kwa majina naitwa David Mundi, ofisa ambaye anasimamia masuala ya watoto katika kaunti ya Embu. Niseme kwa mwaka ambao umepita katika ofisi yetu tumeweza kupokea kesi zaidi ya 2400 ambazo ni haki ambazo watoto wamedhulumiwa na njia moja ama nyingine. Na niulize kwamba je, kuna wazazi, ushirikiano na wazazi umekuwa namna gani? Tuseme
kuna wazazi wanashirikiana na ofisi yetu na wengi hawashirikiani na ofisi yetu. Ukisikia cases ambazo zimeenea kuhusu kudhulumiwa kwa watoto, ni kuonyesha kwamba kuna ulegevu katika upande wa wazazi, kwa sababu wazazi wangekuwa ni waangalifu zaidi, hizo kesi zingekuwa zimeenea hivi. Na hizi ni kesi ambazo zimeripotiwa, kwa hivyo zile zimeripotiwa ndizo hata mingi. Kwa hivyo niseme katika kaunti ya Embu, niseme kwa kweli wazazi wetu wamelegea kiasi kwa kuangalia watoto wao. Kwa hizo kesi 2,000 ambazo mmeweza kupata, ni ngapi mmeweza kupeleka katika mahakamani na washukiwa wakachukuliwa hatua za kisheria? Wakati tunadili na kesi za watoto, ile kazi tunafanyanga kwanza ni kupeana ushauri na saha, kwa sababu sana tukipeleka wazazi kotini ndio bando watategemea kuangalia wale watoto. Kwa hivyo tuseme kitu cha kwanza tunafanya ni kushauri wazazi wakati wanaitwa kwa ofisi yetu, mama ambao wamestakiwa, tunawapatia ushauri ili waweze kulea watoto wao kwa njia ambayo inafaa. Lakini wakikaidi hizo amri, ndio hatua tunawapeanga, tunachukuanga na kupeleka kotini. Niseme kwa mwaka ambao umepita tumeweza kufikisha wazazi zaidi ya 30 kotini kwa sababu ya kukiuka haki ya watoto moja ama ile nyingine. Ushirikiano wenu kama ofisi na ofisi ile nyingine ya kuendesha mashtaka ya umma imekuwa namna gani? Tuseme tumeonelea kwa tangu ofisi ya kuendesha mashtaka iudiwe, wamechukulia kazi ama kesi za watoto kwa muhimu sana. Nakumbuka tumekuwa na mikutano na wao na pia na kamati ile inaitangwa Court Users Committee, na tumekuwa tukijadilia hatua zile zinapaswa kuchukuliwa ili tuhakikisha kwamba kesi za watoto zimeendeshwa vizuri katika mahakama, ushahidi umepatikana, na tumekuwa tukiwashiriana na ofisi ya komanda wa kaunti ya polisi na ODPP ili tuweze kuhakikisha kwamba hizi kesi zimeendelea vile zinapaswa. Naam, usinugo mugambo wa abitha munene wa ruvongerwa kurugamirira ipoto cia ciana guku kaunti ya Embu, na tugwegwa kwina makiria ni magwatite makiria ma kesi ngirigiri ira iraumana na kunango kwa ipoto cia ciana kuma kaunti ya Embu. Ngecokia mwaro kwiwe ni mbete kwa Dennis Fundi kwa studio. Gatho Dennis Fundi. Orere urugare wa kioteti uthiete na mbere kwambatira guku bururi-ini. Minister wa ugitiri wa thiini Dr. Fred Matiang'i ni oritie Kenya kuiga thayo orere ithurano nene itigaritie ihinda ria mwaka umwe. Matiang'i aritie o hindi ya mucemanio wa ugitiri na county commissioners kuma icigo itiganite guku bururi-ini. Is the time to start doing that. I am recommending greater involvement of the public in planning for elections. Please, county commissioners particularly, and put together your deputy county commissioners to start looking out for leaderships of various segments of our communities. Youth leaders particularly, faith-based organization leaders, the elders in our communities. Let us revive those clusters and start working with them. But personally, I think we need to invest more of our energy, not just in enforcement and pushing people, but more of our energy in conversations. Time is here for us to begin to socialize our people that it's not good enough to have peaceful elections. It's good enough to have peaceful and meaningful elections. Tugithie na mbere na mohoro maitu. Uregenyuku wa mitugo gatagati-ini ka mbeu njithi makiria aria mare thukuru-ini cia muthingi na secondary kaingi ucungagiririo ni uhuthiri wa thimu cia moko hamwe na thinema iria arutwo aya meroragira. Ndeto ino niyo iguciriirie commission ya kuramata wagiriru wa thinema guku bururi-ini KFCB na ruhonge ithi cia thirikari kwambika mathomo kuri aciari na ciana ciao niguo mataukwo ni ugwati uria umang'etheirie.
Nimoritio guikara mari maitho oho magitarwo guthurima thinema iria ciana irerorera na gwithema gutiga thimu ciao moko-ini ma ciana. Kutara turatara aciari ati thimu yaku yataci ukinengera mwana atumire ukamenya ni ati areka na tiugage na password tondu ciana ici ni ciroraga no kihinya password yaku within a very short time tondu ni ciana njugiri yaramenya password yaku kogo tungi advise aciari mwana tahingite kwa miaka 18 atige kugurirwo thimu ati akorwo na thimu yake tondu sincerely mwana to ciara ni thimu yake na ari cukuru. Kahinda gaka ciana irari mucii ni irarekereirio muno aciari matire ni matiganire no uhoro wa ureri riu aciari ciana ikoragwo ireke murigo ciatigeire thirikari na arimu na nikio kuigwa muciari akiuga ki riu nao ni undu wa gukorwo aciari ni matiganite na mawira mao na majukumu mao ri andu aria mari hakuhiri riu nio moka gwika atia mokaga kunyita kamwanya kau na tondu andu aingi aria mari na kuria njari matire nawe ndiendie wega ti andu wega muciari angiaga kumenyera ciana ciake ndageterere ciana cieke atia iteithikire na kuuja. Hata mambo ya drugs, like you're talking about drugs just now, watu wengi wame-mention about misuse of drugs. Unakuta zingine pia watoto wanakaa wanaangalia, wanaona wenzao kulingana na vile sasa huyu mwenye ana produce filamu kulingana na ile message anataka kupitisha kwa hao watu wenye wanaangalia hii filamu yake. Anataka kuonyesha kama iko sawa sana kuvuta bangi, iko sawa sana kutumia drugs, Yaani huyo mtoto akiangalia hivi anaona nikipafu kidogo hata nitapita mtihani. You see, unajiuliza ni message gani huyu mtu anataka kupatia huyu mtoto? Na hakuna kitu iko na influence kubwa kama ile kitu unaangalia, una learn from that field. Inaendelea kuingia ndani yako and then you develop your character out of that, which is very bad. Kwirago njuguma njega yumaga ikuriro koguo ni wega gukirora ciana citu muno makiria. Shiringi bilioni 14.9 ni cigitwo keheri-ini iria igukorwo ikihuthika hari kuhura njeki na kwarahura urimi wa thamaki guku bururi-ini. Ndeto ino heanitwo ni mwandiki mukaru ministry-ini ya urimi Francis Owino hindi ya icera riake mwena wa Sagana county-ini ya Kirinyaga akiuga kuri na mubango wa kwambiriria mathomo morithia wa thamaki guku bururi-ini thukuru-ini ciothe. Wambui wa Njuguna na riboti ino makiria. Hindi ya icera riake mwena wa Sagana kaunti-ini ya Kirinyaga mwandiki mukaru ministry-ini ya urimi ndagitari Francis Owino ni atugiritie makinya maria matacukitio hari kwarahura urimi wa thamaki. Owino augite thirikari ni irikitie kuiga keheri ciringi bilioni 14.9 iria ikuhuthika hari urimi wa thamaki kaunti-ini 15 iria irikitie gucagurwo. And this is one of our biggest national infrastructure for aquaculture development. We have inspected the facility that is going to have a hatchery, that is going to have laboratories, that is going to have fisheries to supplement the infrastructure that already exists at this center in Sagana. Mwena-ini wake murugamiriri ruhonge-ini rwa urimi wa thamaki Daniel Mugai augite ni megukorwo makiambiriria mathomo megie urimi thukuru-ini ciothe bururi-ini. Makioya maundu ma thamaki tari ukurima kawaida makorwo makioya thamaki tari biashara ukorwo kimenya uroithagia ng'ombe uroithagia nguku ciaku ona thamaki no hite kurehera mbeca nongeria korora mabũrũri maria mangĩ uria mahana ta mabũrũri megwĩtwo Egypt andu acio ni marahota gukorwo makihota gukorwo magithondekera mbeca nyingĩ kuma kuri thamaki. Arimi ona gukiri uguo ni mahinyiriirio kuhimbiria urimi uyu micii-ini yao kuona thirikari ni ihariirie kumahura njeki na njira nene. Through the ABDB program we are having an annual aquaculture day where we bring everybody together who wants to get involved in fishing. And we also educate the entire community on the value of fishing, not just as a business, but also for food security and nutrition for the family. Kuriukio gwa ikundi cia 4K Club ni mutongoria wa bururi Uhuru Kenyatta thukuru-ini cia muingi ni mwe ya mitaratara ya kwarahura mathomo ma urimi. Handu-ini ha Kameme TV ritwa riakwa ni Wambui wa Njuguna. Kwani nimekupa?
Riboti iyo ya urimi wa thamaki niyo yatutirihira mohoro maitu ithaa riri. Ngatho muno ni undu wa unyitaniri waku. Thie na mbere na gukenerera tafarira cia Kameme TV. Ngithie nguririkanie kiria wahanda no nginya ukagetha. Ngetwo Mumbi wa Wanyoike, mwathiriri na njira ya cikwetagwo wa ngui wa Mwangiti. Ndia wega wi wa bata. Kameme TV, muthegi wa ruriri.